Hello, tuni KUKI channel bezo se na bon bin lem na hi vin tuni a hi China Nepal chunga alongdam lo na ana seyu hitin hi chi China ho hi ipibola Nepal ho chunga hi lunghang ham ti hi neu khat a hil chen na ana bolu hitin ama ho hin ga het theidinga chu phat masalanga jong chu ichi Bangladesh le Sri Lanka ho jong hi vaccine anapi wa hi in ahin la tu chunga hi Nepal ahin peket no vin ahi le Nepal ho hin tu chunga chu media kona expose a bol je wa chu hi chi China ho hi lungnop lo a hi vin chlaya jong hi ga veleu hen hi chi wa median expose a bol pen chu ipiham tile China hon vaccine asim pen no Sinopharm kiti pen chu hi chi vaccine hi amo hin gamza chom choma hi produce a bol wa hin ti chu supply a bol wa hi in COVID-19 vaccine a hi in e ho gama Covinshield kiti ho tabang type ma ama hon jong hi chiwa he amin aphu wa hi in Sinopharm kiti a ki sei a hi in hi chi hi ama hon sign a bol wa ti chu Nepal ho to hin sign a bol wa Nepal ho ko ma hi aman hi koi ma chan het sa lo ding a hi ti a chu ita chu agreement sign a bol wa sign a bol zo wa hi Nepal media ho hin an het do phan wa hi chi expose anabol win a hi le hi chi wa ko na chu China hon an nong mu do kit phat wa lung hang wa hi in aban le China ho e chlaya hi ga be kit le ni chlai news ai ga be leu chun Nepal ho jong alung hang hle veti mo a hi in hi chi Nepal ho alung han na pen chu ipm tile Nepal ho hin British adinga jong kahin kho kana to vin aban le India adinga jong hin kho kana to veti achu ichlaya hi ahin la tu chunga hi vaccine hi chi Britain le India in imacha ikitho pi lo hi phamo ki sa e ti achu lunghan na nei ta protest anabol a hi in hi jong le India chu het ma bangovin walla jong ti chu wa noili si na covid san na pen a hi ja chu a vaccine jing jong hi United State hon raw material ho an kha pi win a hi le chi je a chu ama hin vaccine ho jong chu produce an bol zo lo a hi in a hin la hi chi masanga chu Nepal a jong hi khat cha pe poi ti na hi lo a hi lak khat lang hi ta chu an pi o a hi in hi jong le Nepal a mi an tam je wa chu civil ho hi pelowa India ho hin a army ho dinga hi lak khat hi supply an bol a hi in a hin la civil ho an pi lo a hi in za a chu ama ho hin Nepalese ho hin Britain le India adinga jong i hin kho an ki phala tu ai pi bola ni ki tho pi lo ham te a hi an lung hang ve ti jong chu mo a hi ki nen abana chu hi chlanga hi ga ve kit lew chun China ho hin man tam ta country zat thom choma jong hi azo wa hi in hi je a chu tu chunga Nepal koma Nepal gama hi sign a bol wa hi chi ho hi na het sa lo ding a hi midang ho koma na het sa lo ding hi ti a chu agreement sign wang wa chu Nepal hi democracy a hi za a chu ama wa hin ana phone do kha wa a hi ti a jong chu PM pau hin phone do na ana nein hi chi hi ga het theidinga chu map ga veleu hen hi chlaya hi map na I module ka ta sanin hi chlai hi Nepal a hi in hi chi Nepal a hi in hi chi phat ma sa chu China ho hin hi chiwa Bangladesh a hi in aban le Sri Lanka jong he anapi wa hi in hi chiwa Sri Lanka le Bangladesh anapi o hi tu a Bangladesh hi ga saila Bangladesh to banga hi Nepal hi aman ki banga na pi wa hi in ti chu vaccine khatna hi $10 anapi wa hi in hi chi Bangladesh ho jong hin export anabol tho wa hin ti chu ama jong hin media ho an het sa wa hi chewa ko na chu midang hon jong an het tho wa hi in hi jong le Pakistan Bangladesh a hi control anabol man kit novin anabol zo wa chu midang hin an ha het lo wa hi in hi jong le tu chunga hi Nepal a export anabol lo ti chu ama hon ana theja pe no hi an ha theja wal je wa chu China ho jong hin hi chi chu phamo sa wa lunghang a hi ti a jong chu an sevin
ji chu Nepal la hi $10 aju wa hi in aban le Bangladesh a jong hi $10 api wa hi in hi jong le hi chi Sri Lanka a hi ama wain hi chi Colombo kiti na pe na hi port khat sim ding China patna jahas ho hong ho jong hi port khat sim ding chawai colony khat sim ding ti a chu plan a go no a hi in hi jong le ama ho hin China ho hin hi chi Sri Lanka ho hi $15 vaccine khatna hi $15 a charge a hi ven hi ja a chu tu chunga hi China ho Sri Lanka hon jong China ho policy an het phat na he ama ho jong hin no mo asawin hi chalai colony a pi ding pen no jong chu hi ti chun complain a bol pan ta vi ti jong chu mu a hin hi je a chu China ho hi lung hang o a hi ti chu het thei ding waneu khat kan sei a hin ka sei kol wala na het thiam lo vai le comment a chun in ki do thei wa hin ni chi Bangladesh le Nepal chu $10 anapi na pe no chu a hi la ama ho jong hin hi chi wa hi relationship ding ti a chu pan ala pat pat no a hi in hi jong le Sri Lanka hi masanga pat na ama hon China hon control a bol a hi in aji chu company za chom chom alin ho zo se hi ama hon lon a pi wa hi ta chu ama hon adit zo lo phat na wa atam zo pi hi China ten a control na ho jong hi ta in hi ji a chu ama hi relation nei sa a hi ta ven a hin la Bangladesh le Nepal hi khuti ta a relation nei nai lo a hi ja a chu China hin policy khet na hi chi ho si jong hi a control na noya na thei dinga chu vaccine chu man hlom cha na pi o a hi in hi jong le tu chunga hi cho zo si an het do phat wa chu Sri Lanka te jong he alung oi ta pu vi ti chu mu a hi in hi chi alung oi lo ji wa chu China te jong hi Nepal ho chunga he lung oi lo na ane vi ti chu neu khat het thei ding wa ka ga sai a hi in hi chi chu het thiam deu ka ta san China ho hin ama ho country thumbo si hi supply a bol a hi po in hi chilanga Asia continent hi chilang ho zo si jong hi amon supply a bol hin China te hin ni cha a cho ama ho jong hi price za chom chom ma cho a bol mai theu a hin a ji chu business a hin ni chi chu koi man hi za chat na api eti chu adang ho chu a ki head o point hi jong le ni chi wa Bangladesh le Nepal chu $10 api wa Sri Lanka te ama ho to ling hoi ta nei ho hi $15 a zo vi ti chu mu do a hi hi ja a chu Sri Lanka te hi tu chungai China te chunga lung hang ovin a ban le chewa colony pi ding jong chu cancel a bol ve ti chu I het thei na ding wa neu khat ka ga sai a hi in tu hin a China ding in chlai new si ga ve kit lo hen third wave pen hi gin chat dana chu a hi le September le October sunga hi hung nung hung kit in ti a hi India gam sunga jong hi ki sei pan a hi ta in ja a chu tu a hi Indian in India jong hin vaccine hi a hi thei chana gam sunga hi produce bola mi pi ho jo se hi vaccinate bol ding ti chu a hi in chelaya China ho alung han na jong chu adang hi lo a hi in tu a hi ama hon khat ve dose ala chu second dose ong ala te te ngai a hi in ni ja chu tu a ama hon $15 $5 bo wa ki het ti chu iga khat si se a chu hi sa mai le chon na lo a hi in hi jong le 1 million 2 million lang an la tiang o le chun $5 ho jong chu 1 million lang a hung i tiang le chun tam pi hung ge do ji a hin hi ja chu China ho jong hin tu chunga a relation no ti chu Sri Lanka to ki job na ho I chanham khana si ji a chu Nepal ho chunga alung hang vi ti chu mu a hi ni cho chu het lo wa poimo a ja chu tu ni a het theina ding wa neu khat e hon jong hi chi ga heu te ti a chu tu ni KUKI channel mang cha hi chi China ho le Nepal ho kenop mo na neu khat chu in phone do wa hi in hi chi chan chu neu khat tu ni China le Nepal kenop mo na ipiji pena kenop mo ham a hi lo le ipibola China te Nepal chunga lung hang ham ti chu isei theina hi chi chan chu hin tin tu ni KUKI channel ve jo si na bon vin na chung vin ka ki pa na kan phongi